musore ego boss ubwa mbere naguhaye idiri ikora neza urabyumva ego ngiye kuguhinda idiri kandi uyinkorere neza kabisa ku buryo nshimye kakobwa bera makanzengereza ubu je ndagakeneye ukanzanire ngaha kandi umuzana ari muzima nk'umujyi ugwara niwe umenya systeme zose ukoresha cyo nibisanzwe cyane boss ugende umunzanire ari muzima ndamubone ngaha nije nza ku mico nikorera si sawa yego ntangorane ariko nari igitekerezo ubwa mbere njeyo harangoye cyane hari ahantu hari security kuye cyane ariko niyumvira hamwe umuntu akoresheje telefone ko nimero yanjye atayazi ntibyogira kimaze gusoma ibyo basaba kandi agwe nimero ziwe ukoje telefone ushaka kumuhenda umuhende ko mwiganye canke ujuva nk'iburaya azo bakobwa bo mu Burundi barashiduka bumvise umusora avuye iburaya ya aca zariruka iyi segonda nyene kamera zandagwe nimero ziwe Ewa mubwira uko uba hanze nciyemo Allo Bella urameze neza ni Olivier mwiganye ndakeka kutanyibuka neza ariko ndakwidondoye ndakeka womenya mu myaka twiganye nahise nje hanze ngenda muri Australia natebayo nja muri Canada ariko no munsi naje ndi mu Burundi nifuza kubonana nawe nabishaka cyane ahubwo niba byakunda mpama yo tubonane Wow merci beaucoup twabonana gute rero sawa urumva kubera je ntamenyereye cyane ndakeka warondera ahantu heza ameze neza hasobanutse aba rero duhurira nyine ahantu hisoneye Okay ashaho ndacyahibukaho ndumva umenga ntihahindutse cyane sawa reka mfata umuduga rero ndahagusange Okay merci beaucoup sawa Bashiyemo were shugira ningo kugende ntavyo gutinda kanya gato ndamubona ninga Ya telefone yo kwanza. Dewa munkangisha naguteye amadamu twarasambanye. Ndayifuti. Okay. Kiki telefone cyukizi. Ntagire n'umuntu wamubone. Ariko bera kwatahora taya amasaha. Umuntu yose tumaranye tubana. Uyu munsi yagize ikihe kibazo. Hamwe na telefone yiwishimishe. Ndumva ikibazo muri Jeffrey. Sata z'ijoro ibintu so salama none aperi yo bayamufashe
oya ariko ndazi kwa Beri niyo mwikeka nta n'impamvu zo kumufata ariko se ntanane canke ya Beri yoba yamufashe oya ariko kwa Beri nta mpamvu yo kumufata sha ndumva amakenga menshi kwera imwe ibintu gusa Imana imube hafi ahari hose abari amahoro kuko ndumva natekanye nanje ubwanjye ndaba hano nigiho aberuzi ariko je ntwarunzi neza ndakwereka ko ndi uranyumva ngira neza amadosiye niwe wayivye wayajanye hehe ninde yagutumye ngira mushenzi ninde yagutumye utwara ry'amadosiye ntawuzi kumbafu je no kwicaje je sina uranyumva ngira neza utarangwa mu maboko ninde yagutumye kunyiba amadosiye ya parcela zanje ntabyozi umva muso icumi mushenzi aha bandure kwanza vuga twumve ninde yagutumye mbanza mubohore ntahaje kabohore ntaho kaje kabohore ntaho kaje aho ntayo ducikira okay byuka icara neza rero tubwire icara neza okay tubwire rero byagenze gute ni junior yagutumye kubera iki kubera ize mpamvu dosiye ziri tubwire byose Junior uryuzi ugiye yitwa Oscar Oscar uramuzi niwe Oscar ugasi Junior yitwa Oscar ngaho mbwira neza Junior aje kwihora kuvyo abavyeyi baba bakoreye abavyeyi biwe Junior niwe Oscar ni imyaka yose namuhize yo muri kurage Oscar icatumye ndaguhamagara hano sikindi nashatse turaba ukuntu twoyaga kandi ibintu byose tubishire mu muco bigende neza ntibinakenewe n'ivyo kuno kandi ariko naje na madame kubera nabonye si ibintu byo gushira mu kinyegero madame atare nashatse tuganire ku byagiye birashika byose kugira ngo ibibazo byose byabaye tubitorere umuti bihere je naragerageje kugira amatohoza ndamenya neza ko uwo nita Juni ari Oscar nyine nararondereye imyaka yose naramubuze reka ubwivyo niyumvire nka Jabel Imana ndazi yuko atanahamwe tokura umuntu cyangwa atanamwe tomugeza niyumviriye ko ibintu byose ntunze ariko bitari mu muco no bigushikiriza kuko nibisigi by'abavyeyi biwabo iyo nazanye ibipapuro byose by'ubutunzi kugira ngo urabe ko byose bikwiye hama ndabigushikirize amahoro n'umutekano sinashatse no kuzana abashinga ntare
nabonye bidakenewe tubikore nk'abantu b'abagabo twizeranye na madame ari ngaha ivyo birahagije Abe, impapuro ndabona zirakwiye kandi zimwe nenda zifise kuko narazirose bise uburyo nazironsemo. Ndagushimiye ko intambwe uteye nta byabona nta bantu dukoranije ni umutima w'urukundo kandi nawe hari ibyo wibutse. Ngira ko ndabasaba n'imbabazi ingene nitwaye hagati yanyu ntabwo byari bikwiye gusa nanjye jewe yari ishavurira intera kuko twibutse kahise tukaraba turabana ku rwego tumeze nuko umubyeyi wanjye yamvuyemo byari nko kunkurikirana uko byagenze ariko ni inzira naciyemo sinoyigaya kuko ni inzira itwunze kandi tugasanga turi umuryango umwe nukuri mu mbabarire nagira ko mbabwira ko ibintu byabaye mu rugo iwanyu byari byo kwibanje ibyo gushimutira umudamu. Uvuze ngo iki? Bisigura yuko ari wowe washimuse? Nukuri mu mbabarire. Ya baba we. Wote umupfuka vaho. Wote umupfuka vaho pe. Sheri, oya genza make. Genza make. Sheri reka ishavu turi ngaha kugira ngo ibintu byose tubiturire umuti bive mu nzira kuko bimaze igihe ibyabaye byarabaye kandi ibyo yakoze usanga uri wese yari kubikora ko yariko ararondera inzira ko kugira shikira ibintu yasigiwe n'umuvyeyi ariko umuti wabyo nuko bihera tukubaka ubundi buzima. Aha nta kundi nukuri ndumva birababaje mada umbabare nawe ndagutahura kuko gusa nanjye ndi umuntu mu ntahura ari namwe bishikije kuva Amerika ntabwo navuye nishimye navuye mbabaye numva nakora ikintu cyose gishoboka kugira nihorere numve ko umubyeyi wanjye nawe haryamye yakumva ko ari cyo nakoze kugira basi ngaruze ibisigi bya sokora ariko birangiye nukuri nishimye sinzi ko nababwira nubwo byaciye mu nzira zirezire nakoze byinshi numva ntasabira n'imbabazi ariko nta kirenze imbabazi dufise gihari mu mbabare nuko Oscar mu byukuri jewe narakubabariye kandi ibintu wakoze biratahuritse n'undi muntu yobikora naje yabajewe hari gihe ntari gusanga nabikoze kuko umaze kumva ahantu wasize itungo ukumva ibintu papa yagusigiye byose hari umuntu yavyigarurije mu gihe utazi ukuri kwa nyako uwo muntu uramurondera rero ibintu wakoze byose biratahuritse harabayemo kutamenya sava mugabo igikuru nuko tugeze ku mwanzuro mwiza nukuri ubu ndizera ko biheze Jenzo ufata ubundi buzima kandi Imana ndazi ko izompezagira ikampa ubutunzi bw'iwanje buciye mu muco. Nukuri ndagushimiye cyane iki kintu ukoze ntago ari cya bose ariko ndibaza umuryango wacu urubakitse kandi urakomeye ejo canke igihe hazavamo n'ibindi bizima birenze ibingibi ndagushimiye. Uyu mama nk'umuntu wareze hanje ndumva ko ntago namusemba bazimukaza cyane cyane mama wanje reka ngusemba bazi niwe mama wanje kandi niwe wazoguma yita mama we ko namureze nubwo byoshika kabaye wacu ubure bwa mbere indero ya mbere yihawe nawe. Raberewe kumenya ntibigushimishije ariko warahindutse ukuntu ewe ni wewe jese nusi nahura kweli warabaye mwiza cyane ihama kutaza nyanje ari he anje namusigiye gorete oya yarasinziriye sinaye kumufyora kare gashaka uruhuka ariko yarakwiye kuza hamwe natwe akabanza agatumenyere amashere. Impamvu naguhamagaye ngaha
sheri mu bintu byankuye Amerika nari nje kwihorera, ariko nubwo nari nje kwihorera nasanze ibyari ikibi byavuyemo ikiza. Sheri abere numva ko no kwihoreyeho kubera ikibi papa wiwe yakore papa wanje, musanze ntibyari bikwiye. Abere n'umwana mwiza, ubwiza nabonye kuri Abere nta n'umuntu ari bwaboneho, atandukanye na se. Burya bavuga ngo imfizi ngitendera nkasiga ibicanaho, Abere imico afise ihabanye n'iya papa wiwe, biratandukanye cyane. Hama nubwo biruko, nubwo naje nabyita ngo nje kwihorera, yari integuro y'Imana, kuko sinumva ikintu cyari kungara ngaha kugira ngo ngire guhura nawe. Urabona nimero za telefone zari zaratakaye, guhura wapi? Gusa nawe uranegirije cyane, nta no gushakisha ku mbuga nkoranyambaga Facebook. Nagerageje kurondera ndakubura. Okay, kw'Imana idutije umwanya rero kongera guhura. Nera, ndagusabye umbere mama w'abana, kuko sinifuza gucanga abana. Reka anje tumuhe umunezero wiwe, tumurere nka papa na nyina, dukurikize, kandi ndagusezeraniye ko nzokubera umugabo kandi wifuza, kandi ubukoze. Nizere ko ibyo kurambwira bikuye ku mutima, kandi ndabwiye ko ndagukunda. Kujya unzi kera na n'ubu nikometse, ndashaka gukunda. Nari naragutegereje, nicyo cyatumye gushika nino saha atanundi mugabo nari bwiyumvire kujako, kubwo kurinda isezerano wasezeraniye. Reka mvuge rero ngo Imana nishimwe kubona ungarukiye uje gusoza isezerano wasezeraniye. Cyo kubwanje nta kibazo, kumva ko twubaka umuryango tukabandanya tukarondoka n'abandi bana niki, kandi Imana ishimwe kuba turonse n'anje wacu. Cyo kubwanje n'amahoro menshi, habwo numva novuga ati Mana hapi icubahiro, Imana nyene yishira kugihe. Sure. Wish? Yatari. Nera, urazi ko umunsi ngenda mwari rya joro nasize musezeraniye ku mwanya n'umwanya tuzongera tugasubira, kandi uri umukobwa wa mbere twahuye nkumva ko uhinduye byinshi umutima wanje. Kuba rero nkubwiye ko wombera madame ntago ari icyemezo gihutse, ni icyemezo nafatiye umwanya iyo narindi onguma mu mutwe. Naguma niyumvira ibihe twagiranye nkumva ndarushaho kubura amahoro, ariko kubera nimero za telefone nazitaye naguma mvuga ati niki Imana yonkorera kugira muri nawe, kibikoze nuko ndagusezeraniye ko ntazokubabaza. Nanje kana mvuga ati nenda gusezeraniye ko nazoguhemukira, kandi nzoguma hafi yawe, nemeye kubaka umuryango shikari. Kandi nyine wumve ko bindimwe tunye. Sheri, reka nkwite Sheri, ibyanera byavuyeho. Kunkundiye ukaba wemeye guhaza ibyifuzo by'umutima wanje, kuba Imana yongeye kuduhuza. Uyu mwanya reka ntitupfushe ubusa. Urabizi James, business nkorera Amerika, ntabwo nakwicara ngango binkundire. Aha nta kazi ndahafise. Ndagusabye unyemerere kandi ntumpakanire, dupange tujyane Amerika, kuko ndumva ko igihe n'abandi kumwe nawe na Ange turi umuryango bizonshimisha cyane. Nabo nsanze yo mbereke icyari cyanjanye mu Burundi, cyari cyanzanye mu Burundi kari ikintu gikomeye cyane. Urazi bambonye ngarukanye n'umuryango, umwana na mama bazoryoherwa cyane. Amerika na rose imiryango, harabana beza, genda kujanye bazobona kari fresh. Gusa ikibazo gihari, barabaye munini. Ndaje kuri regime nake. Okay, ibyo ni bisanzwe shewe. Amareye ndafise igitekerezo ushaka tuyagako.
none Abel ko wambwiye ko ari umwana mwiza atari bigiwe kandi akaba yarakurondeje uburyo bwose bushoboka sibyo ikirenze nico akaba yaturereye umwana azi ko atari n'uwiwe akamuturera neza nta kuntu ijya mitungo woyimusigira kandi ubundi Amerika tutazogaruka ino kandi ufise ama business ukorerayo Abel basi umuhe nk'icibo tuzokama gushimirako ukabimusigira ariko ukoze muhe mutima hari ibintu byinshi twayaze mu gihe gito twamaranye n'ubu biracyandi mu mutwe uvuze iyo jambo ry'uko Abel nogira icyo ndamusigaranye numva hari byinshi ugariye mu mutima wanje hama nanjye ejo mu ijoro nari nabitekerejeho nk'umuntu nari nzi ko nanje kugira nabi mbe narakubwiye ko urya mwana wacu wanje nagira mwice mwana mujye mwica umuhori mu kibi cyari cyanzanye ninazanywe no kubabaza Abel kandi nkumva ko nihoreye ariko burya sindakubesha maze iminsi 3 nta gusinzira mfise je anje naramushimuse bise gahunda yo kumwica ariko no mwegera nkumva umutima uranze nkumva umenga sinzi ibintu bikumbaho kamwisho ndamureka nza guhamagara mama wiwe aje nawe numva biranze gusa uzombabarire kubyo uzumva nabikoreshwa n'ishavu ry'uko nshaka kwihorera kuko papa wa Abel yari umwana mubi nawe imagine umubyeyi wawe bamwishura aba uriho ukangana nk'uko ukora iki birababaje mugabo ujya kwihora si ibintu byiza sheri maze kubibona nyine ko atari byiza kuko byari bitumye nanjye nihekura nanjye nihekuye sinzi ko hanje ari umwana wacu rero reka musigarane irya mitungo kuko aradufashije ikintu gikomeye cyane ubu twabaye umweriga ariko sheri nubwo birukara umuntu amfasha ikintu gikomeye cyane mwino minsi ndi kwirengagiza ariko nanjye si jewe hari umukobwa bita Bella yaranguye inyuma pe sheri uzumbabarire nemeye kwinjira mu rukundo kubera icyo nashaka gushikako kandi yaramfashije pe ndumva nawe nogira icyo ndamusigaranye kugira niyumva naragiye azosigara ryohewe hari akabari karaho ndashaka gukora igishoboka cyose nsiga ndakamwanditseko kandi ndahamya ko na Abel azobona ko ibyo nkoze ari ibintu byiza cyane hama umwanya n'umwanya ndibaza Abel yicaye azobona ko nanjye byanzanye ntiyari jewe byari shavu ba mu mutima indani y'ibyo nakuranye bindimo ndashaka kakabari nzogasigarane Bella nawe kaze kamufashe mu buzima bwe bwa buri munsi kuko mu gihe ntobikora nubambaye umugabo wa pirate ntacyo namufashije vraiment kuko yaranguye inyuma kandi azabe nawe ntimuganiriza azocakira neza nta kibazo n'undi kutazogaruka ikisa bikunanira gusa baziko nufite amaso meza yewe bambona rero amaso ntuzuhinduke sawa Junior bwa mbere na mbere nagira ngo usabe imbabazi umbabariye cyane ku majambo ngenda kubwira ndazi ko bitoroshe kwakira ariko ndakwinginze ngo mbabarire Junior uribuka igihe mperuka nganda gusanganya n'umukobwa navuye ngaha mfise ishavu ryinshi cyane nisanga nahemutse nisanga namenye amabanga yose yawe ndayabwira Abel n'ubuheruka ngarutse ngaha amajambo yose twayazi kuvyerekeye Oscar nisanga nabaye indyarya
kandi subira kubivuga ndakwingitse umbabarire kuko nasanze urukundo ari banga rikomeye cyane. Junior mbabarira ndagukunda mbabarira ndagukunda kandi uvyumve. Bera haguruka. Hamabira ni wiyumva amahoro kandi ntugire ikosa na rimwe wishinja. Mbere yo kumbwira bino buri kimwe cyose ndakizi. Kubw'iyo mpamvu ntugire ikibazo, ntugire n'ikosa wishinja. Amakosa asa iwawe, amakosa na ya Junior, kandi Junior yaragiye nawe uhari. Junior atandukanye na J Oscar. Ni wiyumva amahoro. Ndageraho cyane Oscar, nishimye kubana nawe. Bera, ndi umupapa. Sa? Ibyo umbwira ntibishoboka. Ibikuri mu mutwe kuramo. Ndarose. Mbabarire. Kubana nawe ntibishoboka. Mba ndiko ndarota. Bera, nturi kurarota. Ndi papa wanje. Ati? Yes, papa wanje. Kandi mbabarire. Nanje si jewe. Aho se twagendana umbwira ko nkunda. Duhana amapromesi. Untuma ivyo ntuma nja guhemukira abantu. Kumbe warambeshe. Bera umbabarire. Aka gakino tumazemo iminsi kansigiye byinshi bitandukanye, ariko ndashima ko nakaronsemo umuryango narabuze. Ubu tuvugana ngira mbane na mama wanje. Uvuze? Rigaje sindi ko ndakumva. Bera, birangoye kubikubwira kuko Bera nanje kugira ku isaha nagukunda. Ndumva ko uri mu mutima wanje, ariko nta yandi mahitamo kuko ntabwo ndi Salomo ngo mbe nabatunga muri babiri. Ntegerezwa kubana na mama Ange, niwe mugore wanje. No. Oscar, muri kano kanya nimba utagarutse kuba Junior, ndagusabye. Ange n'umugisha, ujya mwana n'umugisha, ko nshaka kumurera. Ariko wibuke ibihe twaciyemo. Wibuke basi n'umwanya basi wanje. Wibuke amahano nakoze ku bwawe. Ndagusabye. Tubana ariko tumurere. Bera, ibyo byibagire. Mama Ange aracyariho ntarapfa. Dutegereza kubana. Wowe gende wihangane. Gusa Bera, uramemukiye. Bera, ntugire ikibazo. Nanjye ndibuka ibintu byiza twacanyemo. Ntiwambere umwana mubi. Naguteguriye impano. Ndibaza uko biri kose. Impano je waneguriye niyo kubana nawe. Nubundi azayirindiriye. Bera, kubana nawe ntibishoboka. Mama wanje namushyira he? Ntabwo ndi Salomo ngo mbe natenda umugore urenze umwe. Ahura. Kandi impano naguhaye. Umviriza Bera. Impano nguhaye ni impano nziza cyane. Junior uramemukiye. Kandi sinzigera ndakwibagira Bera. Twacanye muri byinshi. Unyemereye kujana muri Amerika. Unyemerera ko tutubana.
kubera ntibishoboka nanjye ndabaraye n'ibintu byitayemo ntabwo bishikeye icyo cikere Ivete Ewana jendo nimeze neza vuba urakuriwe kugira bigende neza nayo natwe tugiye turonka kacu rigashira Sikubasha. kandi mbona Aracaba umwanya burya. Anje kwa citse. okay we ntacu azaraza gora mutana mara kuba inkumi sibyo anje okay hama nanase kugira navuze burya byari binzanye narinje gusezera kuko uravye iminsi iragiye gusa ibyari byanebeje gatoyi no kurondera visa ya Anje yarangoye cyane kuko bijye pro bya Aden byarangoye cyane baransubiza inyuma ibini biragoye kurondera visa y'umwana n'ikibazo ariko ubu bimeze neza umwanya n'umwanya murashobora kumva twagiye okay kandi ushima Imana kuba byaraciyemo byangwa bikaboneka nubwo byatevye mu gushima Imana hanyuma natwe turabashimira nk'ukuntu mwatoyereye abantu beza mukatwira ku mutima w'urukundo mugashima kutugabira ino nzu kuko hajya nubwo twari tugiye tugiye ubuzima gutangura azero si coroshe byari kutugora cyane ariko rero twarabashimiye cyane baca umugani nyine ngo muronke ibyo mutanga n'ibyo musigarana buriya mwaraduhaye kandi mufise na byinshi kandi ubushimye abayongeje nimugira muri Amerika ntimuzotwibagire oya nta muntu wibagira kuko ibintu bituranze muri iki gihe maze ngaha ibyari byoroshe gusa ni nabyiza kurenza ibikeka kuko uburyo nari nashitse sinumva ko nogahindutse cyangwa mwebwe go bigenda iyi ni Imana reka tubyemere ndungutse umuryango nahuye na madame ndarosa umwana niki noshima Imana koko ibyo nateguye kari bibi Imana yaranteguriye ibyiza ngayo nguko Sha mugarera. Muze murampa kanje kuri telefone basha tuvugana nzoga kumbura gose. Anje. Uramvugisha kuri telefone? oya ibyo nibisanzwe iterambere ryaraje bashatse ibibazo duha tuvugane kuri apere video ngane tumubona Ivete ntugire ikibazo kandi nanjye nzoga ikindi rero gitangaje ko akiri gato nagera Amerika usanga yagiye mu bintu by'ivyongereza yivuga bya how are you fine usanga nitukitumvikana Ego sha. Sawa. tuzoguma tumwiza ikirundi nta nakimwe muzovugana neza okay oya vraiment ntazi bagira ikirundi muzomufasha ozera utuntu two mu Burundi nk'udufilime filime twa Beri w'i Burundi udufilime tujya kugira imufashe kumenya ikintu ntugire ikibazo kandi kanje kanamenyere ntugire bya bindi ubu yamenyereye mumenga n'umwana nyine mukuru kandi murazikorera neza karafise kari pose cyane no kwere tuzoza kubaherekeza kandi muzogira urugendo bwiza muzogira no mugisha hari nuko nakakabare twarabitunganije twarakamwanditse ko Bera ni wagakurikirana arahameze neza nta kibazo hago mbere n'amatwa nsumira isi zuzumva gutumira kwere bamusimbaye harose umushiri yibera muri Canada burya waramuteye icesi z'aba diaspora none yararoyese umwadira ari mu diaspora yari kubura umushiri mu diaspora ndatera umugisha ndamuviremo umugisha ni byiza cyane gusa sazi ya dire ntizari zoroshe gusa reka dushimire Imana yaraho ndazi ko mu minsi itari myinshi tuzumva dutumira kweri yarahimbariye kweri atakabare kanyu kambereye umugisha kandi ngira uwo mushiri nyene babonanye ya Jino muri vacances aza kwicara hajya kunweraho abona umukobwa urazizi atayize ko zirenze mu diaspora mama yangu muri Canada nta numwe afite tayi ngiyi aratwawe okay amaruke bwe turagiye tugiye kugirisha ibipimo bya covid bibaye ngombwa gusa bishitse nka gukomishwashwa tuzoce duhora kugira ku cyuga kindege dusezeranye
Biga waramenye Omega Shop wibaza ngo niki? Omega Shop yaje kubabera inyishu y'ibibazo byanyu. Umviriza, tubafitiye amavuta meza 15 aja muri DSL mu makamyo mbere n'ahandi. Tubafitiye amabateri y'ubwoko bwose kandi akomeye aramba. Akabinge rero ibyo byose iyo umaze kubigura tubigusanze aho uherereye kandi tukabikwambikira ku modoka ku buntu. Si ibyo gusa turafitiye otan par 13 par 14 kandi ameze neza cyane. Dusanzwe dufise keya twakira abakiriya neza. Wifuza kumenya aho Omega Shop iherereye naho sahandi iherereye imbere ya banke Ikode ni uzobona Omega Shop. Mbere ubajije ati kwa Yamuremye Gerard baca bakwereka bose barahazi. Hari n'icyapa cyanditse ko Omega Shop. Ushobora kuturondera kuri nimero ikurikira 68 21 51 41 68 21 51 hamagara kuri iyo nimero uciye kuri WhatsApp cyangwa kuri ya page isanzwe ushobora kuturonka byoroshe. Omega Shop ni inyishu y'ibibazo byanyu.